Sanibonani babukeli bomsakazo wethu African Voice Global. Igama umchasiseli isiminye sentombi zasemzingwane exibeni kwakho khwakhuma yakho. Namhlanje ngize ngolunye unyawo. Ngihamba lapha nomkhulu abaningi bayazi esisuke kudala kakhulu sisengomeni yomculo uMaskandi ngeminyaka la yakuthi insizwa phuphuhle besoka. Kodwa namhlanje sibeke phansi lokho kweyiginci asikhulumi ngeyiginci sikhuluma ngomsebenzi wesintu bayabuza abantu abaningi ukuthi hawu kathi ubuhle besoka kwenzakalani wanyamalala kathi hayi insizwa yayisenkundleni kodwa sijike namhlanje isuumkhulu ngifuna ukuthi namhlanje azosichazela kahle ngomsebenzi wakhe lowo asewuphethe manje hayi ngokwengoma insizwa yakithi phansi esikangasho ngiyajabula Mkhaya ukuthi ngikubone namhlanje hayi ngiyajabula nami kakhulu Mkhaya sizwile ukuthi iginci ngathi zibekwe phansi kulezi insuku kulomsebenzi wedlozi obhizi ngawo ungachazela abantu ukuthi kwenzeka kanjani sesithola namhlanje usuumkhulu oqala ngiyathanda ukubingela ababukeli labalaleli ngizachaza kanje ngizosichaza ibizo lami lokuzalwa ngiqhubekani Ndlovu hayi gincenyise ngabe kapha ngisazophinda mhlawumbe ngithi sezahlala phansi bakithi bathanda bomaskandi hayi izophinda ibe khona bakhululeke okwamanje hayi sengingapha kokhulu okay sesisebenza umsebenzi wabokhulu abantu ngoba ungangakithi siyezwa phela masikhona le ngakithi kuthiwa khona umdala wofudu kusuke kushiwo wena ngimangele sokuqhamuka wena mina ubuhle besoka la oye kathi mina ngiyezwa abantu ukuthi hayi endaweni yakini khona ubaba osebenza ngabantu kuthiwa umdala wofudu kodwa bakubiza ngesikhala ngangikho good kusikhalanga so angifuni ukumosha ulimi lwabantu so ngase ngithi hayi ngiyafisa ukuthi akusifakashele la kule podcast yezintsha namhlanje ngoba ukhona ngisacela ukuchaze lokuthi kanti waba umdala wofudu kwenzakala hayi ngiyabonga kakhulu umbuzo omuhle kakhulu lo mbuzo kusho ukuthi ukuba umdala wofudu lo kuthiwa umdala wehamba umdala wehamba ihamba ngofudu ngesikhala ligama elabuya kakhulu emsebenzini uma sisebenza njengoba silokusebenza njengoba ngumuntu welaphayo othwasisayo ophinda akhande nezimpondo aphinde athi futhi kulabo abafuna amadlozi akibo bengakwazi kwabiza ngwafembe bathi kufembe abaziyo kwinda ngwabiza bekhona so indaba kaMdala wehamba leyi yaqale ukuthini impondo zami engithi mangitshayela abantu ngikhangelela abantu zihamba phezulu kofudu abantu badinile ngathi hayi nangumdala wehamba hayi ize sengathi sinokwesaba bakithi kodwa ngizocela ukuthi nani nizwisise kahle nami khona phela ngazwisisi kahle ufudu so like umdala wofudu njengegama noma lukhona ufudu ezinpese bake besho njalo ama 2000 amanje hayi lukhona ufudu kahle kakhulu ufudu lukhona ufudu lukhona olwasemsebenzini lapho oluphilayo like oluphilayo oluhambayo ngakhumalo igama lalo ngakhumalo sibili futhi usebenza ukubhodisela phezulu kwalompondo sikhamba phezulu kwalo ukuze ngikwazi ukukhangelela abantu okay kusho ukuthi izinyanga zishaya amathambo senza lokho kusho ukuthi wena amathambo sort of ukuchaya amathambo ukwenza ngalo lolu fudu mhlawumbe kumbe ngifuna ukuthi abantu abahlele emakhaya ngale basale bechazeleke kahle ethi umuntu nomeza kuwe engafikise mangala mhlawumbe o engafiki kunento engathi akayiqondi kahle uyabona engingakutsho kakhulu mina abaningi bayakwazi vele ngikutshoyo engikhuluma ngakho ngoba abaningi bayangazi amathambo angithi abanye bachaya amathambo mina okwami kukhambisa lezi yampondo kodwa ke ngilawa amathwase engiwenzela amathambo ngiyawazi lawa amathambo ngoba mina umdala wami ngithwasa bathi ngisiyachero le elubimbi ebhinki elubimbi kusebhili
uyangifundisa lezi zinto eziningi ukuzikhanda ukuzenzani ukuze lamhla kusasa sekulabanye abafisa ukukhangela ngazo ukuzisebenzisa ngikwazi ukubenzela. Awuyabona ke indaba yakho inzima kakhulu yetsabe ngizokhuluma ngempondo uthi ukhanda impondo umuntu ohleliye laphana oyilemeni ongazi lutho njengami makuthiwa ukhanda impondo uphondo ngithi into ebase inyamazane nezilwaneni komo noma yini so wena uyalwenza uphondo la noma usho ukuthi usho impondo lezi esakhula sizothiwa khulu walaphana walaphana balophondo kumele sibe sabe futhi abantu abalophondo so uyabona engingakutsho impondo lezihlukene impondo kube ngeze izinyamazane ezihlukeneyo kuya ukuthi lolu ngolwane lufese lufakwa ke imithi phakathi ukuthi lusebenze lese kufika umuntu unje usithwe na ufuna ukukhangelela umndeni wakho kuphela awufuni ukuba inyanga hayi selukhanda kube lalo lokusebenzela lubuze khangelana luyenze lemlingo yalo bese lapha insizwa enjabo junior lapha amabhukudwane ufuna ukuthi sidili thengise uyakhona ukugqibeza izinto ophondo emhlawumbe lokho sekumeza ukugona lokho sesenza lokupha igona okwamaqhapha lokho abe lokhu angeke ngichaze kuye ukuthi abe senza kodwa sokusenzelwa lezi zinto ukuthi adume aziwe yabo ngikuze uthinta into yokuthi uyabiza idlozi elomunye umuntu mhlawumbe ubize lami la komaya uqinisele ku ngifuna uthe kuthiwa yini ukufemba ngiyangizwa bethi ukufemba okay so ungangichazela kahle kusuke kwenziwani yini kahle ukufemba kahle uyabona lokho ngakuchaza kanje makuthiwa siyafemba mhlambe silohlupho olukhulu olalo wena emndenini wakho suza kimi ngapha sengibuya sicela emadlozini akithi uthi bakondlovu kombika sicela leyo sifunela abakwabantu bani ngelanga elinje kuba into e2 or 3 days between kuba namalanga phakathi sewusithi mawubuya akithi amadlozi asekubizela lakini umnyasaranda umshona umntonga uyini asebuye sekhuluma ulimi lwakho ayo lwami lwesikhalana asekutshela lokho kwakini okufuna ukulungise kini kumbe la kuphazamisayo kini ngizama ukunderstand kusho ukuthi kobe sokufana nokuthi mhlambe ngisuke mina ngiyemsamo ngiyothethela ngithi kithi ukuthi bangiphendule abakithi bazokhuluma through wena yebo babe bezokhuluma through mina lelo langa kuphela mhla wena bacelile bagcine lapho bazobuya futhi mhla wena bacelile ngoba ngithi lapha kini umsebenza akithi lapho ababe bebuye for temporary bengabantu abase for temporary bezosiza wena kulolo hlupho olalo okuyikuthi kahle kuyabe kunohlupho engibhekene nalo kumele abakithi babelwazi obangisize ngayo mina anginadlozi okanye akekho umuntu ongenahlozi mina anginawo amandla okukhuluma nabo oyindlela ukwazi so bayafika kuwe kube uwe osukhuluma on behalf of idlozi lami yebo iba njalo kodwa that's why bengikuchazisele kahle ngathi ngeke uthi ufika namhlanje kimi ufuthi khulu ngicela okhulu bakithi namhlanje kuyenzeke hayi kuyenzeke bazokutshela okhulu bakithi ukuthi uzacela okhulu bakithi bawuthi mhlambe kuyemva kwamalanga amathathu ekuseni noma ntambama subuya ke mawubuya sebebuya bekuchazela sekubizwa bakithi okhulu uqala kufike bona uma besuka ke sebekutela ke sesikubizela abakithi sebephuma abakithi sekungenela kini idlozi elikhuluma lolo limi lwakho wena olukhulumayo bakithi ngiyazi ukuthi lihle lapha emakhaya niyazi ukuthi lento kahle eyesintu seyaba ngendlela ukuthi niyazi ukuthi siyesaba ukuvele nje ubuze ezinye izinto kukhona izinto okuthiwa azikhulunywa owazinjani so namhlanje ngifuna ukuthi ningixolele ngizobe ngibuza kahle ngiyenzela ukuthi mina ngiunderstande nani enihlele ngale niunderstand kodwa umkhulu will guide me uzongiguide ukuthi hayi lokho okubuzayo hayi impendulo ngeke uyithole o lokho okubuzayo impendulo singayithola
ngoba niyazi ukuthi sizwe simnyama khona ezinye izinto ongavela ukuthi ibhadla uyikhulume kwenye indawo eyidinga ukuthi ube ngamuva kwekhetheni ukuthi uzuzikhuluma. So mkhulu uyabona ukuthi isimo esesikhona manje mawungaphuma phandle la ngicabanga ukuthi ngeke ufike eBree ungahlangananga mhlawumbe nenyanga ezo3 okwamanje. So abantu sebe develop lento yokuthi babe namanga ikakhulu when it comes to into zobunyanga sekwajika kwaba ibusiness ukuthi abantu sokuyindlela abenza ngayimali berobha abantu besenzani uyabona ithini comment yakho into esifana nalezo. Uyabona engakutsho mina kulokho umuntu oledlozi sibilo ledlozi lidalo lihlala kuye. Hayi angiboni lingangivumela senze into zilezi ezinye sizibona sisenziwa ngabanye abantu. Umuntu oledlozi mina yazi ukuthi mayele ledlozi liyamgwema liyamkhuza entweni eziningi. Kuya ngamasiko futhi angithi uyabona mina njengoba nginje uza ngibona nginje mangabe sengisemsebenzini wami mangihamba ngekumbona kodwa abanye futhi baphinde bayenzeni bahambe beqokile yikho into isikwalifana. Kodwa bese usibala laba bamanje abantu abamanje abanye esesibabona sekuyi campaigning kumbe marketing sokuyindlela ukuthi yena maye eqokile uzambona umakhosi. So kushuthi is some form of advertisement. Advertisement njalo okunye songani sokuyinto engathi i-traditional dance osoto kwabanye abantu uyabona. Phela ngoba ngiyabona manje sokule something ebizwa ngothiwa isangoma swenki. Swenki ukuthi isiloku sikhothani phakathi sokuloku sikhothani phakathi ukuthi nawe sungayothungisa ezinye izinto zakho zangokodwa zibe nokuyiswegiyana zibe zinhle. So lokhana ngazi ukuthi kuvela khona ngapho okuvelela khona into zabadala noma into esesi yenze manje sila thina singabantu kumbe abadala yibo abasivumelayo ukuthi si-evolve sihambe nesikhathi. Uyabona mina ukubona kwami akwenziwa ngabadala. Ngapha uyabona umusuka endlunkulu edlozini straight emsamo hayi uzophuma right uhamba ngendlela right. Abantu bathi befika phambili ngoba sekulale lento okuthiwa imali. Sisifika phambili umuntu sefike setshintsha lokho akufundiswa umgobele emuva. Usesiba labangane. Yikubona ngeke ngabona abanye uthola umuntu ethi labandlozi. Kodwa ngapha wesitabane. Uyabona umnyathula amadlozi. Kodwa ngapha uthola lemsebenzi yakhona isetshenzwa. Uyenza izinto ezihambisane lento edlozi. Idlozi ngokwalo lona lithoba umuntu wayo. Ungabona engathobekanga emgwaqweni hayi ngama imitation. Ngicabanga ukuthi balandeli ngoba lihleli lapha ekhaya bakithi babukela ibe AVG lingakhohlwa bakithi you subscribe ku channel yethu ukwenzela ukuthi izinto ezifana nalezi zingakudluli endleleni. Bafu ngifuna ukwazi ukuthi kahle nizangoma i-rate card yenu nithatha kuphi yokuthi mhlawumbe lokho kuyimali engaka ukwenza ukuthi kuyimali engaka ukwenza ukuthi kuyimali engaka kuvela ngapi kahle. Uyabona mina ngokubona kwami kimi phela neside ngoba phela imithi imbiwa phansi so angeke ukuthi mhlawumbe hayi ngawustocka nzima ngale hayi loya ayabona abantu abanjengathi thina sistock siyakhe yiko ngithi imithi imbiwa phansi so zathola ukuyikuthi nginje ngiyasuka ngiyogebhe ebhinga ngiyagebhe kutswana ngiyogebhe eSikwarakwara ngiyagebha transport. So umuntu wakho lwana makuthi ukhathana awutholakali phela ungaba khathana utholakala umnengi uma ukhathana ukuthi umnengi sebala umnengi ungatholakali hayi the price yakhona iyangathi ithi kancane ngoba awutholakali nawe futhi masikwenzela siyakutshela ukuthi indoda yakho lo muthi lo hey awutholakali ihlandla ukuthi sikwenzele wona kodwa akubi iform yokuthi mhlawumbe mina mangifika lapho ukuthi hayi umuthi lo awutholakali ubusudurisa
noma utholakala angithi phela imithi lathi nasuke sesingasayazi suke sokunezigubhu eziningi endlini yakho lapha nawe ungethusela unje ukuthi hayi yabona manje ngithatha lo ndoda uvela eKhongo mangingayenza ukuthi mina uyabona khona okungenzeka vele emuntwini ezilongo singabantu empilweni ungakuthola vele empilweni asingeze kubalekile kodwa ke eqinisweni uyabona umuntu odulayo ngolemsebenzi ephezulu ngifanise mina manje kufika inyanga ifike kimithi angilabantu abazakhe imbizo kwelatshwa ngifuna iline funa babuye bande uma ngimenzela igona lela ngifuna singene deep kulokho ngiyalenza igona lela ngimuphe lona elizasebenza iminyaka leminyaka angithi limsebenzela abantu besibabaningi bengena seveza ke imisebenzi yakhe yena ngikhono lakhe mina kwami ngiyadonsela abantu yabe ngidonsela abantu so igona elinyane la yilo labeli lemadlana ezingane ziphezudlwana alisoze lifane lo muntu obuye sithi hey unyawo lwami lapha luvukile yabona akusize kufanana ngoba futhi iyakhulu ukugula ngiyake ngithi mina akula prize eningi njengalezi ezinye izinto ezifuna abantu ngicabanga ukuthi limzwe kahle ke so utsho ukuthi la utsho ukuthi umuntu ogulayo kuba nganeno ngoba kusuke nedlozi limsiza ngithi kodwa lo osukayo zokuthi hayi mina ngifuna ukuba le mota kumbe mina ngifuna isibaya sami sibe sikhulu kusuka kule something else kuyahlukana angithi sokungena lento abathi ngama needs nama wants kusho ukuthi ukugula hayi into ongazibizelanga yona singakusiza ngemali ephansi yikho ubona ukugula ungafika wena ugula sifuna imali i-amount certain amount kodwa wena ungelayo olokuncane sokulapha sigcine sikulapha angithi ngoba uyagula awuzidozelanga and futhi umsebenzi wedlozi ukuthi usiza abantu kodwa uma ufike wena usithi hayi ndlovu khandela ngifuna ukuthi ibhokli store iphithizele ngizoyenza iphithizele kodwa iprice yakho isifana nomuntu ogulayo let's say manje uzoyenza njalo ibhokli store iphithizele let's say abantu bendaweni yena leyo vele kutshwala kabakuthandi abantu bendawo yena leyo abalamali abantu so wenze uyabona abantu ayikho indawo ukuthi abantu abalamali abantu abanathi uyabona ngiyazi ukuthi mawukithi koSigangatsha mawulo muthi osebenzayo mina ukuthi umuthi ngiyawuthemba sengawubona futhi mawulo muthi osebenzayo ubize ebhokli store ukoSigangatsha hey bengasuka abantu eSt Joseph abezonatha koSigangatsha bethi utshwala koSigangatsha kumnandi echino basesanetse bechina basesanetse beSigangatsha futhi indlela umuthi osebenza ngayo umuthi uyenza lokho wena okufunayo kuya ngokuthi lo okwenzelayo ulolwazi lwakho na bakithi sihleli lapha nomdala ofudu into engazange yaba kahle ukuthi umdala ufudu lushile bengifisa ukuthi nganani lihleli lapha emakhaya bakithi niyalibona niyibone yonke lemini kodwa ngokuhamba kwesikhathi sizoke sivakashe endumbeni yakhe la asebenza khona sinibonise inhloso esiyenzayo bakithi ngiyazi ukuthi abaningi bangadideka behlele emakhaya izinto zethu kakhulu singabantu abamnyama ziye zasalela emuva ngenxa yokuthi thina singabantu abamnyama siyafihla ulwazi lwethu o ngithi siyakufihla kakhulu esikwenzayo ngoba manje ngizokuchazela ngakithi lesi esasibuya khona kwakunobaba wayelapha umuntu olunywe inyoka noma ngathiwa ulunywe yipi inyoka bewulatshwa same time mawuke waba nelucky yokuthi uyofika kuye usakhulu uzosinda lo baba washona from now abantu bayafa bengalunywa inyoka because asizange sibe nethuba lokuthi sihlale phansi naye achazela abantu ukuthi kwenziwa njani why enalawo manje ube manje sisase nolwazi ube manje sisala sikwazi ukuthi siyagebha lapha uma umuntu selunywe inyoka osenza lo so sisizwe simnyama bakithi siyafisa ukuthi abantu abethu abazobuya after 100 years into yethu ebesinayo ingabalahlekeli
bazobuyela emuva bayocheck ukuthi hayi ugwaza ngelanga elikuthi wakwahlala phansi nomdala wofudu bakhuluma so hayi ukusho ukuthi thina singabantu indlela yethu ileyo. So ngiyazi ukuthi abanye abantu maye ehleli phansi ngale yabe sedideka ethi hawu kabi why sekuvezwa lezi zinto ngoba sikhule kuyizinto zensitha sibalekela khona lokho ukuthi ngemva kwesikhathi sisizwe singabi kwazi imvelaphi yethu futhi silahlekelwe ngezinye izinto esicabanga abadala kudala babethu kuyazila lokho hayi kuyazila sagcina silahlekelwa ngezinye izinto ukuthi hayi lokho akukhulunywa kanti noma into ingakhulunywa bakithi kumele sikwazi okwamanje thina nje ama 2000 sifuna nami sengiyi 2000 sifuna ukwazi ukuthi why kumele umuntu engahambi inyovane umama kuzongena eqhageni. So kumele siku-understande ngendlela yethu ukuthi hayi ndoda ungahamba nyovane uzokhubeka uwe ulimali yangithi. So izinto abantu engifisa ukuthi bangathi hayi ugwaza kanti why sethatha abadala azofuna ukuba expose phambili. No, akusikho lokho. Inhloso yethu ukuthi singabantu into yethu ihlale ikhona nabantwana bazozalwa bayithole ikhona babekwazi usiwobani sisukaphi. Ubunyanga akusibuthakathi yinto mhlawumbe esizama ukuthi silungise ngoba kudala nje kwakuthi ungathiwa uyinyanga abantu abafuna ukusondela duze bayisaba hayi ungahambi indlela lehamba inyanga. So inyanga they just people abaphila njengabantu lokhana yisipho futhi esihle kakhulu esuke sinjani sivele phezulu. Baba uthe kimi umsebenzi wakho ujula kakhulu entweni efana nokuthi uyathwasisa angithi ngifuna manje sikhulume around leyo ukuthi kusebenza kanjani ukuthwasisa ngoba nami namhlanje ngifuna ukunderstand ubuye wayothwasa kwenye indawo wena sewubuya manje sewuthwasisa abantu. Engakutsho ukuthi ukuthwasa kufuna ukuzimisela, kufuna umuntu futhi okhethwe lidlozi. Hayi ukuthi mina ngiyavuka ekuseni siyathwasa usithi ngoba ubona umakhelwane ethwasile ngoba kunzima. Angeke nidlule umakhelwane thwase waqeda. Uma ungahamba ungeladlozi uzathi ufika sezikusinda phambili sekule mfihlo. Thina ke siyafihla abangaziyo bayazi ukuthi mina amathwasa mangiwangenisile ayafihlelwa. Ngiyayifihla imfihlo noma ngifake emfuleni ngifuna leyo kuya nayo. Noma ifihlwe nguwe ungwakibo kumele ubuye. So ebuthwaseni kunzima busezimfihlweni lezi izinto eminye imisebenzi kwesinye isikhathi singakubona ukuthi uthabe kakhulu lithwasa. Siyabuqinisela kancane ngani silolaka senze ukuthi unjani ungene layini ngoba enkundleni awumelanga uthabe kakhulu uzuyedlule kumele ube limited. So ngicela uzame ukuthi ngiyazi umuntu layo sehleli ngale uyazibuza ukuthi ngilithwasa sengithabe kakhulu. So ngisho ukuthi usuku sosenzani mawulithwasa ukuthi uthabe kakhulu zokudlala ezifuna ithwasa lidlale libe lemgoqo lingayezeki lezenzo ithwasa ungamelanga izenze. Futhi mina mangabe ngizothwasa mawuyithwasa usheli. Awushelwa futhi nje ayishelwa phela ukushelwa you can hayi siyamgweba thina umuntu elakushela usitshele silanda abakubo ayikhiphi lihlawubi yabedelela idlozi lami lapha ekhaya yabona. So ukuthwasa umuntu thina umuntu nizwile madoda enithanda ukushela kuthiwa ithwasa njani shelwa washela ithwasa sugwetshiwe. Mawuthwasa ngakutshela ngithi umuntu kumele uma serious ukuthwasa kumele expect 9 months kusiya kumnyanga kuya ukuthi idlozi lakhe libukhanya. Hala egole siyathwasa 3 weeks la 2 days. Hayi 3 weeks liyabe lisenza ifashion ukuthi kube njani kuthiwe zilamseni thwasile kodwa uma ufuna ukuthwasa wenza into eqondileyo uyenze okufunekayo ufunde lemithi kumele uthi uthathe isikhathi usenkundleni ngoba idlozi lingabhoboka manje nge2-3 months likhuluma hawu yimi sengifikile ngiyasebenza uyabona ngimbaleke lebo uvela ubaleke usigodwana vela ngimbaleke lebo sengiphumile yabona. Kanti kusafuneka ukuthi lapha nama usuthwasile selifikile idlozi usazi ukubhulela abantu usubona usenzani ufunde lemithi ukuze kusasa uyokwazi ukusiza abantu ungaboni kuphela. Into esithaya abantu abanengi kathesi uzathola ugobela yena selufu elemithi engaka ingaka nje uyitebula nongaka uzathi ma uza kufundisa yipi uza kufundisa eminye ifihlo ufuna la abe la uzahlebula ngapi kufuna abe lolwazi lwemithi eminingi
uze nawe noma uhlephule uyehlule kuyiqeda uhambe. Yikho ubona amathwasa amaningi lezangoma eziningi bayathwasa kahle benzela. Kodwa uma seqedile sefike enkundleni yakhe asayenza ukusebenza. Ngoba uzafika umuntu athi uphethe likhanda, umuntu athi yebo kunjalo makhosi. Laphi amphumutho onyawo. Abantu bagcina sebebalekile bengasabuyi ngoba lapha ekuthwaseni umuntu enkundleni umuntu serious. Njalo ngathandi lezi. Labo mama laba bayawisa. Amathwasa amaningi amanye ajole enkundleni ngale agcine ephuphi. Iphuphi ithwasa ubona ngasela ukuthi uzothi lapha nakula lutho. Ikudelela idlozi. Yabona ngiyayithanda kakhulu bakithi indaba yabona bayingena deep kanje. Ngicabanga ukuthi nawe olaleleyo siyacela ukuthi nize kuma comment side uzokhomenta usho umbuzo ofuna ukube nawo ngoba ngishilo ukuthi hayi ubaba sazomlanda sesendumbeni kuye kusho ukuthi sizoqhubeka sichaze la obuze khona sizokuphendula. Baba sibuyela khona lapha lokhu ngisenkundleni. Yipi indlela ake ngithi mina ngegama lesilungu kuthiwa i-criteria yokuchoose or yokuthi manje ubone ukuthi hayi lo muntu ufanele ukuthwasa. Or let's say angithi ngeke wonke umuntu ofikayo kwethi hayi linjani sicela ukuthwasa ngena phakathi sicela ukuthwasa ngena phakathi. I'm sure kule ndlela ukuthi uyaba check then usho ukuthi hayi wena ngeke ngikuthwasise kumbe hayi wena uholela yonke umuntu obuyileyo thwasisa. Uyabona uma sisiya ekuthwasiseni uma umuntu efike ethi uzothwasa hayi asike silungise la kanti vele yini eyenza ukuthi umuntu abuye azothwasa. Angeke like ngihleli ngisendlini cha umuntu engayothwasa bese mvuka ngisiza kuwo. Uyabona into yenza umuntu ayothwasa uyenzwa impilo noma lezimo ahlangana lazo empilweni maybe ahambela kwamanye abantu bamtshedula abadala kumele abalungise. Bese kusiba lo munye ohamba ethe engahamba adlule kuNdlovu ngapha hayi mana ngiyabona umdala ehamba afike ngala athola indlela inesoya lapha isiyabamba igede avuke kusaze siyathwasa. So iziningi izinto ezenza umuntu ayothwasa. Abanye bathwasa behlutshwa, abanye bathwasa bethanda. So kuke kwenzeke kwesinye isikhathi ukuthi ngifike mina ngigwaza nje ngizothwasa kuthi hayi gwaza hayi idlozi lapha ndoda kalikho hayi hamba endlini uyazihlalela uzinathela iblack. Kuyenzeka lokho. Kuyenzeka uthi mawufika simtshela sithi hayi wena idlozi awulala lobungoma uyabona. Kodwa bese kusiba lento ekanje. Uyabona ngisemhlabeni. Emhlabeni bayafika abantu. Afika umunye umtshela ukuthi hayi mkhulu athi yazi mina ngelapha ngale kodwa into zamazikhapi. Hayi mkhulu wena idlozi lokwelapha unalo hayi lokuhlola likho. Athi hayi mntalo yami yenza mntalo yami mbone. Ikona vele uyabona yakho. Yenza mbone. Ngoba ngiyayazi imithi ngizayenza vela abone. Ngimtshele futhi into uma ezilongo wena nje ubungela dlozi ngikwenzela kanje. Izahlala kanje kumele wenze kanje nakanje ungenza kanje usiphazamisile. Uzafuna uzorenew. Ngoba lwana kanjani? Kala dlozi. Kodwa uma uvelile original idlozi eniphezulu kwakho vele sirenew lutho. Singavele sithwasise uqede indima ngendlela right wenza imkhuba nemgoba yakho yonke uyenze kahle. Hayi uyaphuma uyosebenza. Awuphuphi. Yabona namhlanje ngicabanga ukuthi nawe noma uhleli lapha ekhaya kuningi okufundayo kubaba lapha umdala ofudu. Ubaba uthena mayesebenza unofudu lwakhe olabe luzula sophansi lufakwe impondo phezulu. Ngifuna ukwazi ukuthi yini kahle esuke isenzakala lapho mawufudu lozula lulempondo phezulu. Uyabona ngicabanga ukuthi abanye abantu special ama-slay queens elinethukile lapho esemakhaya fudu nopondo phezulu hayi ngeke ngiye kubaba lo bakithi. Uyabona ukuthi mina lapha engithwase khona ngithwase umdala belidonga. Yena bevele usetherwele lwakhe ufudu bedlala abantu esikhula veze bekada phezulu. Bekada phezulu bedlala phezulu. Manje olwami ke luyathakwa luthakiwe laphana
ukuthi mangihlola ngihlolele nje kahle nawe futhi so hayi man kahle mawuhlola ufudu lana yilo lukhuluma ukuthi sikhiphani noma hayi asilo lukhulumayo kodwa it's a combination yabona ngiyathanda lapha okay ukushithi ngeke ukhone mhlawumbe ukwenza imali ungekho angiyayenza mina ngoba ngingumkhandi wazo ngithi ngiyazenzela mina ngiyakhona uma lungekho noma luyadla ngale isikhathi sokudla amakhabishi alo ngithi yo futhi badla amakhabishi ngesikhathi ludla ngale ngiyakhona ukuluhambisa phansi uphondo kodwa mangikwenzela wena ngeke ngikwenzele phela lo food kanti ngokwenzela uphondo lusihambela phansi oh this food ufudu oluphilayo ludla ikhabishi ethengwa e-store istand sempondo zami esihloniphekayo yabona ziyahlonipheka lezana ukuthi sihambe phansi ziyahlonipheka yazi ukuthi lo mhleze emakhaya uyafisa ukuthi ngayo into leyi esikhuluma ngayo uyayibona nami senginje sengizemfisa ukuthi ukuba Ndlovu sikhuluma lento sibhekile ukuthi ifudu lwenze so then ngiyazi ukuthi abantu abaningi into eso bacabanga ukuthi it's a myth vele ayikho yabo ensukwini edlule ngeke nga-invite enye indoda nayo esebenza umsebenzi ocishe ufane nowakho bathi ukhokhovu insizwa yasemakho umakhelwa nje ngithi nayo besikhuluma ngazo lezi lemsebenzi eliyenza manje le business yobunyanga isingathi ona umuntu ovela kumaskandi you understand isicishe nje ifani nomaskandi sidonselwana sekuthukwana sekugcwaliselwana kahle so nifike njani lapho uyabona okufike lapho ukuthi kube lento zokugcwaliselana lezi nokuthukana lokwenzani nokumvuluzelana ngemali igenge entsha ubunyanga ayisabenza ubunyanga seyibenza ibusiness ayisalaphi isisenza lokho kuthiwa fona ngikuthinte emoyeni manje ngikutshela indaba zakho but sebebuya is that possible it can kungenzeka bebefona abangani babo phela kungenzeka futhi ngoba ngiyake ngibone kwenzeka kunento okuthiwa ikuthwalela ukubona umuntu uyakwazi ukuthwalisela into leyanto abona akwazi ukubiza igama lakho nesibo kodwa kuyabe engasoze ayilaphe siyaphambili kanti into enkulu ebunyangeni vele into enkulu ebunyangeni hayi sikhunyana ngomuthi thina sifuna indoda engaphikisa ngomuthi hayi mina ngiphikisa ngomuthi ngoba mina ukuthi ufike ukutshela ukuthi hayi wena umcaselo wakomayabo awasesanetseni ukhulele emagwegwe ufunde eBhasa it doesn't help me akungisizi lutho so lana uzama uchaza ukuthi ubunyanga bona vele bu-rooted ekuthini kumele welaphi kumele usize abantu inyanga kumele isize abantu njalo mawuyinyanga kuyenzeka kufika umuntu ohluphekayo ungela lutho msize akwazi ukumsiza umuntu ahambe ayenze into zakhe uze phela uzothi maye ehlupheka ukuthi hayi alright ngeke ngikwenzele ngoba olamali uzayithatha imali evele ngasebenzi kumele umenzela kanjani umenzele so that nabanye abangale babekwazi ukuthi uyakwazi ukulala ngoba vele uyazi ukubunyanga kunjani uzwa abanye abantu besazi sesisaziwe senzwa ukuthi mangakwenzela okuhle wena uzatshela umuntu la engamenzela okuhle uzatshela umuntu uyabona yiko kwenza udumo kakhulu mina into engayiguquzela nje ebantwini ukuthi uyabona ubunyanga kufanele sifundeni imithi singabe izinyanga zokubhula abafowethu labo dadwethu sifuna inyanga ezilaphayo kuthiwa bakithi inyanga ihle laphana bayacela ukuthi ake lisilaphe bakithi siyagula sila kungabi inyanga ukuthi uyafika sikutshela ukuthi hayi wena ungubani igama lakho ekuseni usuke udla amagwinya wena hayi next wena ungubani igama lakho ungubani singakhumula manje phakathi ugqoka i-t-shirt emhlophe but that doesn't help akusizi so balaleli lihle lemakhaya ngiyazi ukuthi abanye bangacabanga ukuthi hayi ukwazi uhambela phana wayilandela omunye umuntu wazi ukuthi umdala uyahamba ngiyazi ukuthi abantu iZimbabwe yonke Mathebeleni yonke bese ngithi eKhezi yonke bayamazi ubaba baba kuthiwa umdala wofudu ngoba mina ngikhuluma kodwa ke ngolimi lwesikhalanga bathi umdala wehamba ukuqhubeka kusiya le phambili angaze ngizwisise ngifuna ukuthi abantu
bakuzwe manje uchaza ukuthi hayi wena ungubani nanegama ledlozi angithi yazi ukuthi umuntu kanjani abantu base St Joseph manje basho ukuthi hayi uyi phela ngoba sometimes icamera siya edita these days sifaka ikhanda lakho phakathi ngizixoxela lo muntu hayi ngizatsho kanje abanye bayangazi vele abanye futhi mhlawumbe bazaphandaniswa intshebe ngoba bazi intshebe vele kodwa ke mina igama lokuzalwa ngiqhubekane umntaka Killion Bayani Ndlovu Bayani wayelama track wesaziwe ngamazi track uyayengkhulu ngivela koSikangatsha phamuzwa phambi kokaMdlisa umlisa uSikangatsha yes wami phambi kokaMdlisa ngiyazi koSikangatsha noma ngakaze ngifike kodwa ngiyakwazi ngiyazi kunemizi yabo kumile lena yakondlovu ngisho niyahloba ngihlanga so mina bese ngisithi ke egameni lobudlozi lesintu labokhulu ngumdala wehamba ngizezelekiswe inyanga ezezelekisa bekwehamba yiye bathu bechenama beto intro akakuthi amachini ngoku ndithi hayi bukalanga ndizokomisha thetho likhalanga mina ikhuzi into zami sihamba ngani nesikhalanga kunjani hayi ngicabanga ukuthi lizwele bakithi insizwa laphana izethula insizwa bakithi yenza wona lo msebenzi wobungoma engicabanga ukuthi wena la uhlele emakhaya kukhona okuthile ocabanga ukuthi uyafisa ukuthi nikusebenze naye nizwile kuthiwa kuyabe kukhona ufudu nezimpondo phezulu kusenzeka nje ezinye izinto uyakwazi ukuthi uxhumane naye engicabanga ukuthi yena uzosho ukuthi hayi mangabe umfuna usemakhaya wenze njani mangabe umfuna ula eGoli wenze njani xawela hayi kuhle hayi nyabe ngisho ukuthi balaleli nababukeli ngizalipha inamba uma ngilapha eGoli ngisuke ngibe ngisebenzisa u061 220 6908 061 220 6908 inamba otholakala kuyo ma ngabe useGoli okusho ukuthi umuntu engayizwa ingangena uyobusekhaya ine WhatsApp ngiyazi ukuthi abantu kulezi insuku sitholakala kakhulu ko WhatsApp yona le namba ine WhatsApp okanye eyasekhaya le ayila WhatsApp ele WhatsApp inamba enkulu yasekhaya ithi ngizayifaka icode ithi 00263 785308 abathathu 11 ekugcineni ya WhatsApp iyafonela 00263 78538811 Siyabonga kakhulu lapha madoda kumdala ofudu insizwa bayazi abantu kwiminyaka leyo 2013 masa siqala iMaskandi ube khona ku first Maskandi Festival esaba nayo eYido Theatre kwakumhla ka31 August ngomnyaka ka2013 insizwa ubuhle beso ziyakwazi insizwa usazazi kodwa izibongo zobuhle ngisazazi awushaye kancane ngizwe ukuthi insizwa sakukhumbula ngiyela bazothaba ayizothi kancane bathi yimini ubuhle beswakwazi izinto ngoba zonke izidimo uhle zinamazi inqolo yabami nenothwala lubhuqule indlela ehamba uMantini ngangini ngebe sayeka ngoba sebayijwayela ngisho lezi ndaba mphuma phansi ekhesi kwaSikangatsha lapho emphuma khona ziyakhuluma ezakithi intaba gijima khona phansi nje lezotshela zonke indaba usuphuma edidekile hayi ngiyabonga abalaleli hayi kusase yinsizwa nizile ubhuqule indlela sasimbiza njalo thina sisase kule game kodwa ke hayi mkhulu thokoza ke hayi thokoza ke siyabonga abalaleli siyabonga kakhulu bakithi umcaseli sinyeminya sentombi zasemzingwane exhubeni kwakhokho kwakumayabo ntonjana zababiro zadlula ngendlela zacela ukufihla ikhanda emzini omkhulu kwaNoncipha zavuka sezibeletha abantwana siyabonga kakhulu AVG siyacela ukuthi usubscribe sinayo futhi i-page lethu ku Facebook siyacela ukuthi uhambe khona uyo like nginithanda kakhulu ngiphinde nginithande emakhaya